megalayapost.news. Wain driver auto rickshaw ladu no ela kajing im ka bakordor hadin kajing ja basusi kala jiha mentagas ngi ba auto rickshaw ka bawnya kala syat tanra kan sana koi ketrok ka bala penher stet ba bar bala keno balanya lau driver ubala buai ka bala jiha ha umling ka bahap ha kasurok ba national highway 6 hariboy katkum katolong kubor balayo lum laong bakani kajing ja kala jiha ha ka por lai steng jan mit mentagas ngi ublay ha ka ba ketrok ka badan yu number AS01SC Pranor Arsan bar balanya daun ni da jan niang ubala don lai pesan sinem karta na sangpung Janja Hills kadang kiu shan nang ba Shillong bat namar kajing penher stet palan ia katrong umla shu bantik lakam hadu ba ulalet tenra ia katai ka auto rickshaw kabadan yu nomor ML10 di not R not Nrio balanya dau si bude South Post nem karta na bernihan berengkat kajing don lang waipat balatip kertengkum urofikul Islam na Asam bat ba ka auto rickshaw kalahap shanala bat katai katrok pan kala lendang hapdeng gasurok ba halor kani kajing ja kipulit ketenat trafik na nongpo kilahiar mardor sa katai jaka balapan kitno iki balaman saw sa civil hospital nongpo bar kabasusi kade hadian balapoy ketika jaka ajing sumar ki doktor gilapan bena pau driver ketika auto rickshaw uladap klat lupa bar utay bala syong langpan ulaman saujur la ongru pau driver ketrok syam laman sawi ain bala lapan boladap di buat nakaliang kipulin kidang penlong ya kajing tokit kababnya halor kane kajing ja megalayapost.news.